chibai ule okas ni som ni le panga sang ni som ni paruk kania thu thar sang sang kan ngai thanga ei tun lai kan boruak ton chu din dini thi na hian zoram adeng chuak chiang hle maya chuti lai chuan apa ro pui zia hi soilo thei ani lova apa hi mi pui tling tak patam takina kan thluk lo ani ti hi chianga chumi pia chuan pathianin a pui ti a chian ba ka ama ngei po pathiana a in ngat pum pu hlum hle ti hi a chiang tak zetin alanga an fanu thi na chung changa hian deng hing thanga pa chuan anin chunga ngei ngaihdam adil vele ta a heti ani mek lai hian deng hing thanga pa ina ngaihdam adil na lo soi sel tok te po kan oma a ngaihdam sa tur anga in ngain ngaihdam adil ve satlia mai maya ang ti te in Facebook lama te po sel na atam le view mai hemi chung changa hi chuan kan soi vak tur po amin ka helova tong kam kan thiam dan te kan ngai dan te kan thlir dan te po ain ang lova in deng hing thanga pa hi thil ti sual tu ani lova an fa pa thil ti a hian re om an ti zia te po chiang takin asoya hetiang anga mi in re om ti taka hun an man laya asoi sel zonga tongka lo che pol kan om le thin hi thil fel lo tak ni te po in alanga denga pa in laram din pui te ina ngaihdam adil nia puopia din din pa thu soi mot mai hi aro pui ati lo thei lova em po ni se soi kwal do lovin ngaihdam dil na tele din din pa thu soi te hi ngai thata ilangin denga pa ngaihdam dil na hi a keini in eng angin nge kan lo ngai ve a ngaihdam dil dan hi ai ngai trom lo ti tu te ngaidan hi kan trom puyam ti chu keima ni lamin ril ru lo siam mai tai langin a tha ange ngaihdam dil na hi ngai thate ang ram kuma je kwa je ta tha te tu na ke thong e maya chuan ni po dia kan fa te dia po hin kan rin thang lawa kan du pok lawa ni fa ke pon ki lo se kan du a chim ni lai len chuan kan ngai tuan la te ni fa wol from ka tlang ki ni lo se ka kan ki a ma se ta kan ni hok si ni wen ni again a ke kan tia kan guru trước suy bôi hàng sa kan fi bôi kan ko le thu giờ là kan ko fa ya ni quy ne ni quy ne kan su na kan ta ye chú có cái phật suy van mò luôn gì cái gì á cái guru cái con người suy em mấy khi vào cái tập quân chơi đi suy thì nó chẳng sự cái mà của hai đứa ông mình cái gì á suy được khá các bạn suy cái cái gì suy ăn khá lại đâm cần nói đi của cái gì vậy sẽ thiếu thì số phụ chuan sẽ được số phụ sẽ là chuan thì thiếu thì số về cái gì lại đó đi nào lúc ra những cái gì số không có đó thì phụ cái tôn bốc xí á chúng ta chuan làm gì căn bè thì được không cái ông mắng căn kia anh thấy thấy ngày đầu tiêu một cái gì người ta một sẽ là phát hiện những dân bên cần suy tư lệ tu chịu thì đi bộ thì nhưng vì trong trái thì cần ngay em đó là thì là em bị có in alu cần su đó con cần papa visual body se alu tam lai ku kan su ne chu ni chu ta ru ki se mo me ya kan lai tu ta ku ni mo ni kan ru mai tu na visual kan ti lai tu ke ha be ya amaro chu yam man chu an ngai boxi to
không có ra cái bộ hiện mình ngay lâm cái cái tiếng nó sắc tất cả còn bị quấy là sẽ biết đến năm mà đi tôi thì chủ trang là căn phải bắt kịp thì xuống vào cái bộ hiện người ta tập cứ rồi phía chúng nó cổ đấy tiếng vọng hiếm đầu nó cái bộ nó mấy thế này càng cái bộ khăn mình ngay lâm sẽ là căn phải bắt kịp thì xuống nó cổ về nó giảm nó cổ nó cái bộ khăn nhưng mà ngay lâm sẽ là nhưng hey với đi à cần cũng nào pa semua nanti mulai kan tak lu na kan mình nói gì thì các bạn ya đi cái này chuyện là không có ya đi đâu cả đi con họ đó tapi chuyện của họ ta kan ông sẽ nói trong trai này những kia ông đi bộ mà kan đó mà đến đây kan rồi khen thì nó tới bộ đi kan visi cái u phải cái ông ra cái yang ini kita ni saka tujuan sendiri itu tujuan yang motornya yang terhenti ini film akhir minggu dia saka hai chuyển qua rồi boy thế ini jurusan akhir motor minggu terhenti apa angkat jurusan lalu ingin kan jurusan ya ini mulai ke poin sesuatu ke poin anh định chuẩn suy về sẽ là kha các tiền tốt cái gì đấy ngay năm một cái con suy nghĩ chứ ole ka ngai tha kang khan a fia lo deuh hleka beng cheng te a tam deuh hleka hemini hian in leng engemaw zat an nei atin naupang thawm lo nei deuh tlek ten awm ve thin awangin a o kha lo zoi deuh hlek bawk nen kan lo ngai thlangun deuh mai anga tha awm e tichuan hemi chung changah hian rabdin pui pa hian tual that tu te hi ngaihdam tihna ani lova an chung te ati sual velo te thlengina an tuar hi poi ati zia te po alo soi to thina an ril ro hreom dan tur te keima ani tluk zeta hreoma anom ve dan tur te ka ngai tu hian kalaina tletling zo kani ti thu te po kha asoya ro pui hlemaya tin tual that tu te hi ngaihdam ani lova ani ngaihdam mot thei po ani lo na chin a oma tual that an nei chuan India dan khan ngaihdam ve thei chuang lova ama ero chu atwar tu chung ten an ngaihdam ani chuan kon ro rel na te tlemin ro rel na hi azia om thei de ve ti kha ani maya ti sual tu te chuan an tuar nge angaya helaya hi chuan ramdin pui te chung kwa po hi dem na tur pakhat ma anom lova ama ero chu an pui tlin zia alo lan le fo thin na chu tiang anga ati sual ve lo tu te na an tor te an hlawa an ma ni po an khongai let thei te hi ro pui le in ka hria din dini pa ina athu soi hi ngai thak chun som te ang an so ka ma to ka chun soi ko lo wa kan soi ko to lo wa na ro ji ke ni chung ko ka yan ki har sat na te in chuat na te bel in lo ko ba bel mu som ten om la bila cái quan trọng chúng ta là gì á cái vụ trồng cái cán bộ công bằng là gì cái cán bảo vệ cái gì cái mình sẽ sắp qua gì cần có đầu chiêu á ngay trong chiêu này thì hiện cái suy cái sự ba thì cho nên là cái như con nhà các anh em là cho nên ngay cái là mình là tổ trong trái cái những người sinh hoạt trên quê nhà mình cần suy nghĩ rằng ngay những cái gì á cái gì á itu bagian baiklah pun kami korban kaulah kedua untuk bagian baiklah korban kita pun saya ya ini tujuan bukan cerita itu buat manusia buat makhluk selah kami pun itu jalan memang lalulah itu itu orang tua ini kan siapa kawan ini orang tua ini bantuan bukan sepung lalulah suatu keputusan sekarang kalau yang contohnya itu memang ini kalau saya lagi sudah tiang boruak sih yang mau sudah dika dan sudah dua bagian ini kan ngaihdam jauh di dika sudah semua itu ole ka ngai tha kang khan din dini pa po pia hi apui tin zia te tin pathiana in ha zia te hi lang chiang lein ka ria a fanu chunga thil thleng kha arap thak zia kan thak to in arin oma kut ator dan te
achunga thil thleng zong te kha kan thi sen zom pui te chunga thleng ni ve ta se eng angin nge kan na tang ti te hi angai to pui lo thei lova aro pui le in ka hria a kan hriat to nu ma ni se ngai thak te nuam viau thin lo ma se hei hi in ngai thanon le lok te ang homa sa te zinga hian keipo omin en ve tura min ti chu en lo thazo ka hriat awangin ka en lova ma se ti hian min hrila sar angong an zaina chu arak thak zo ti in min han hriu chu keima o ekamit deuh sut nge ani ti chuan police le forensic team te lo thlengin arwang huna bul government middle school room pakhata chuan uluk taka darkar ekmoza en ani me chuan mo rak thak takani arwang mu tira aliam mu lo ataksa nung lama mun li la ya vi ni in amalam nutet noi lama hian un thumma vi ani boka chu mai ala ni lo a chiang tu soidanin a meeting lam chu ke vekin ridekin alo no khat vek to bokani it's laram din pui hian hetiang em soi saklo tur hian tu pui nge asoya tu thin nge alo ti na tang ka ngai thak ang khan laram din pui hi an khoi na sa hle ti a chianga thapang taka a vel te kha nu le pa te tan chuan an mit kha a te aron langanga an han zel dinanga anat dan tur hi soi thei po ani lovani tin deng ming thanga a that tu nian soi hian status te kha update ve renga alai na zia te chan tu nei lova I au tu kha khoi lam mi sual nge ni ang chu ti khati ti te a status update te kha tam em ma se ama nge chu twal thatu ani ti in a in puang an ti le tabok sia a chung te ta na anat tur zia ngai tu a hian ramdin pui pa ina heti tak maya deng min thanga pa in ngaihdam adil nia a ngaihdam thu le pathian awanga ngaihdam ani thu lo soi thei te in lal nei ki manu pui lo chon dan zong te han ngai tu a hian paro pui takani ati lo thei lovani naupang kum som le panga lek mai ma ni du than na po la siam fel thei lo antana tha le tha lo tur po langai tu thiam lawa sarkharin angai te chunga hetiang tak maya rowa a kut thak tuara anon na hial an chan hi arap thak ati lo thei lova din hi ama om to lo ma se ro rel na dik amu nge theinan police te hmalakna te a lo thin zel theinan zoram mi pui te point kan tong trai puya in an chung kwa po kan tong trai pui an poi mo tak zet tani thu thar dang ngai thak chun zomang Supreme Court chuan August ni som ni pali sang ni som ni paruk tho tan ni khan mizo in nei na le ro lu adan mizoram sarkar ina siam thatna amendment 2026 alung oilo awanga pi miriam el rang chalin akhin na chu aizol bench gau hati kota kaljok turin atiani Supreme Court advocate on record pujesi lalnun sangan atalan danin Chief Justice Suryakan Justice Joy Malia Bakchile Justice V Mohana Tetelna bench chuan petitioner Miriam El Rangchal IO2 council nena aklain chu Delia Kalbuai Kherlovin achen nangeya High Court a oma chuta chuan kalmasaturin atiani pi Miriam hian The Mizoram Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 siam thatna amendment hi India Constitution kalani ti in akhinga hedan thar hian mizo meichia namdang mizo nilo mipa neite chu diklo takin athiar ranga anfa te dikna le chan vo po alak sakani ti in thia adilani pujesian atarlan danin hedan thar hian namdan kumsang ni som palia siam Mizo Marriage and Inheritance of Property Act chu ati chak boka dan siam thatna hian kopui pakhat aya tam nei mizo le mizo nilo in nei na inter community marriage le nei chethil nei te property rights chungchanga thil thar le danglam na te asiamani US le Iran inkar boruak tharber ngai thang
US Treasury Secretary Scott Bessent chuan khovel huai tu te tan hausak na le in lak ran na rem na le firfiaka chet na America le Iran than fel hun ta ti en apuanga thotan ni khan US Treasury Secretary Scott Bessent hian Tehran laka economic di dei manga vau khan na anlo nei to nuwa Iran laka rek na thar kal pui tur Operation Economic Outcast chu press conference a apuanga Bessent chuan kan tumber chu he sarkar nun rongin a in chom na sum le pai lak lu na ngar economic lifeline zong chut cha saka Tehran hi mal taka an din thlenga norani ati he malak na hi Iranin kongdang anei zong ti top vek na tura beipui thak chun zom zel na tur ani thule Tehran ne na sum le pai lama in kung kai na neya piang te chuan America thil ti theina na satak an ma chon don ti asoi bokani US President Donald Trump pan he Islamic ram laka sipai chet na kinetic action le sum lama rek na masa alo lak to te chu tar langin Bessent chuan hei hian sarkar masa te thil thir dan ne na adang lam zia alan tir ni in asoya Iran lau na hi kan en mai to don lo kan ti top don ani ti in asoi war le asoi zel na Iran chuan than tur chiang tak aneya khovela tanga in lak han len complete global isolation emo nun phung pa ngai tak zo emo an thana ngai ati he operation hian Iran sumlak lu na nar anek che panga thok lak na tur mun po akal sak don ti asoi bokani Bessent chuan ram then khatin Iran laka rek na omte pumpel na ram ri chiang kuang lo an mang thin chu phal ani to don lo ti asoi boka ram dang ten hetiang thil hi hello anga omin an pui thei to lowang president point khovel huai tu te chu he sarkar ne na indor na an nei zong ti top turin phone mangin abekwal me kani ati Iran sarkar kachemek ne na tho ho chun zom ram te chu sum le pai lama ngong thalo tak an tok don ti soin chutiang ti tlat chu amol thak ati bokani he malak na tharin Iran mamo poimo panga abitum masak tur te chu digital asset technology rang kachak ho na lam long shipping te ani Iran IOR sum thiang him lo boy pui tu reng chu US dollar system atanga pai chua anianga sana po akal tan to tien Bessent chuan US sarkar thil tumru tak chu fia chin lo turin avau khan bokani operation economic outcast hi Iran amal din tak thenga kal zel tur ani thuwa soyani he athupuan hi tho tan tuklama tampan thu sociala Iran chu atlak yam rok mek thu asoi nu loka anti chua ania Trump administration hian Iran nornan rek na thar secondary sanction ti zau zual antum ni in thil omzia retu chuan Reuters ne na asoya he malak na Strait of Hormuz le Gulf energy export tharuk don lai mai buaina chuak ti top tura ramdang te hena Iran ne na an sum don na chuchat vek tura vau khan na top an pek na ani Bessent chuan he malak na hi kan malak to na rek na naber atia US in Iran longchol na mun atan nen tangkopin Iran be na sipai jet lak na kinetic operation mamo na ati top don ni in asoi bokani China Foreign Ministry chuan US in Iran ne na sum don na lama thok ho ram te laka po malak antuma China chuan ngun takin he thil hi a en don ti soin Beijing chuan adik na him turin atul ang ati don ati ani daily press conference China Foreign Ministry thupuang tu Linjian chuan rirudik tak puchungen in sum theina naya ma la turin US chu angen boka rek na le norna siam vak hian buaina aching fel ngai lo ati bokani Iran Armed Forces Chief of Staff Major General Ali Abdullahi chuan US vau khan na thar chu lei tuipui boruak air defense le cyberspace thlengin
chan na tak rem na le ti chiat na satak mangin an chang le don ti asoi ve ngalani Iran Army Commander in Chief Amir Hatami chuan mel mate chu an tlom na riat tir an tum thu soin khovel le lamatanga localin kan ram leilung pian mang map thak danglam an tumani chuan chuan somatanga chuan som ni thleng po dolet turin kan in pe ti in avawlok bokani Iran Supreme National Security Council ho tu Mohsen Rezai chuan US Economic War chu akal zelani chuan Persian Gulf le Strait of Hormuz atangin tui al thei far khat po thon chua ani to lawang ti in asoya US hmalakna a pui tu ramapiang chu melma anga en an nei tur thuwa puang ve ngal bokani Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bagay chuan Iran be'nana an ram ri le manrua facilities US mantir turam apiang chu bitum thei na dikna right to target an nei thuwa soi bokani Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf point US chu sipai manga direct be'na atom zok ti ain riat ta ka wangin sum le pai indona economic warfare lama atuan ta zok ni ena pu bokani Mohsen Razai chuan indona athen nuwa Iranin sipai le politics lama kalphung athak danglam to a nakin loka indona lo om theyatan kan zir chua kan mangtang kai don ani US inbiak na phatsan tu laka hian Iranin inbiak na akal pui dan po adang lam don ati ani buaina chuak hian khovel puma oil phur chua na long chol na satakin ati buaya oil tanker sang khazan ni vel man thei lova siam an nia khovel puma tanker fleet za asom panga chuang a hong ani thotan nia an zo felta Reuters Ipsos poll tharber tarlan danin Iran nena indona chuak meka US mi puiten an ram sipai chet na an thlop na hi indo tir atanga athiam per trum atheng to a President Donald Trump President Lanizel tura du tu an tlaniam zual zelbok nili chung survey an neya hian American mi puiza asom thum pakhat chawin US in Iran laka sipai chet na anei mek chu an thlopa hei hi March tha aza a somthum pasari le tun thatir lama za a somthum pali atang khan atlak yam bel zelani he atlak yam na chan lian ber hi Republican Party thop tu zinga indona du tu an tlem tak wangania tuna hian Republican thop tu zinga za a somruk pakwa chawin indona hi an thop to a March tha a za a som sari pasar in an thop lai ai khan atlak yam le to ani he indona hian kumin chung hian trampaming that na le ani na atmuk yam na sa le a survey voi ni an nei zo a White House a ana tho dan thati tu chu mi pui za asom thum pathum chau anom to a hei hi Trump masale tun a Trump ni na chung zonga survey an nei to zong zonga alang yam ber trumani ram chung mi pui za a somriat pathum chuan he indona hi hunrei tak chung akal zui sel an ringa tun thatir lama za a somriatin indona hian hunrei tak a o ring tu hi tuna hian a ayin an pung le to ti na ani Pentagon how to Defense Secretary Pete Hegseth chuan Strait of Hormuz a emo mundanga po Iran laka sipai chakna military force manchu US in alatnol lo thu soyen du than thei zinga alatel ti asoya Defense Secretary chuan chanchin bumi te hna Hormuz tuipui kong emo Iran chevel khoi muna po ral thuam nena inbeina kinetic strike nei thei na kong hi ang khar lo hrim ani ti ina soi Hegseth chuan he tui kong poimo takhi US thunhuaya a om ti Iranin an ria a US in adan pin na blockade po thia thei ani lo ti an ria ti a soi bok ani Defense Secretary hian soi chun zamin US sipai tenor na chu Iran hian adol zo lawang ti US chuan an ria a an ram sum le pai din mun economy point atuar na sato le ani ati pokani
Iran Parliament Speaker chuan US vào khan na chu engma tham ani lo thua soya American te vào der na mai hi tu man an oi to lo ti anin ria United States hian sum le pai economy lama harsat na an nei awangin ramdang te ne na anin lai chin na ti top del ewo khap na sa zual theidin muna anding to lo atiani Iran sum don pui thin ram te Red Partner Point Media Kaltlang le Thucha Minron Thon Kaltlangin US Thucha le vào khan na te hi enga ma an ngai lo thu le thu taka an lak lo thu min riat tir to bok ti in Iran laka US hmalakna tur hi an ngai thu tak lovin fiam thu ang leka an ngai sakani Iranian sarkar thu puang tu Fateme Mohajerani chuan eksa athu chua US in remna thar sanction asiam chu chang le tin Iran sarkar le president chuan he boruak thar hi ram mi pui huai chuana nan mangdon ti asoya athu chua chuan hetiang hiana zia kani sarkar le president hian fin na le in siam that na nen he hun har sa po hi min pal tlang pui nge yang sum le pai lama har sat na kan tok ti chu kan phalo ma se thil ngai to chianga in pum khat na vong nung tlat chungin ma sanga ta kan lo ti thin dan ang bukin he fi anarap thak le har satak hi kan pal tlang don ani in a soyani terana political analyst fereste sadegi chuan Al Jazeera nena Trump sarkarin remna sanction na satak an lek ko mek chungchanga Iran din mun hetiang hian a soifia US in voi duai lo in rem na thu thung an phat san to awangin Iran huai tu ta din mun a khau zual le a US du dan le phut anga in rem na siam chu an tum to lo burani sadege chuan Iran mi ta tan chuan in pha yama tlom ain thi an thang to zo kani ati an thil phut le thil tum te ti hlotlin ani ma chuan Strait of Hormuz Hong Kong a Iran ho tu te anin thla da don lowa an thil phut zinga chuan US in leile tuipuya Iran an dan pin na blockade ti top le an chevel ram te atanga US sipai zong zong in lu do vek te atelani ati sadegi soizel danin Iranin sumle pai lama reomna ator anghi US point atuar ve ngeyani ti riatir antuma khovel puma hilman energy oil cost ti san manga US economy ti chiat ve chu Iran thil tum pakhat ani bok ti en asoyani heng ram pani te hian ral thuam manga indo le vakka indo na re le theilo kalpui hi chu an du lo ve ve ni en an soi thina ama de atang to khan Iran hian US in rek na le zual zok akalpui ani ngat chuan Iran chuan Middle East a US tho pui ram US in sipai mun anei na te mai ni lovin Europe ram thleng poin beya an lo vau to ani kha tuna po hian engemo ral thuam chelek zonga US yan chet na anei ani ngat chuan nataka chan let anin pe thu le an sipai te po chu tiang tura anin rarin vet to thu an soinon le a ma se atu ve ve ma hian ral thuam manga chet an lak thut thut hi an ring chia to lova a chep masajok an omani point Iran hi chep masajok turangai an nia ma se Iran po hi a chetak tak ngamangem ti hi soi thei ani lova a chan chu in be na a thlen hian Iran hi ron che thei ve viau thin ma se atuar na zok an ni zela US ram ro pui le thil ti thei khovela po super power kan ngai ani miawa wangin Iran laka tlom ang don te in Iran be na wanga atuar na sa ve viau thin te hi kan dem lo thei thin lova ama ero chu US be na wanga Iran chiat na rap thak zia hi aturu em to a chu wangin tu na po hian Iran hi ral thuam mang masatu ani mai chu an ring chia lo ma se thil akal chho zelanga Iran hian rek na hi atuar na sa chho viau ani ero chuan eng kim khuama
an nei ang manga US abe mai ring tu po an tam ve viau thawani analyst ten an rin dan te ani ve ful hloma thil thleng tur hi chiang takin a soi theilo ama ero chu thil chiang takero US in a hrek na hi a hlo tlingang ti hi soi thei ani lova Iran hi hrek na satak lo tuar kum khwa to thin an nia ma se an dam kho chuak thei tlat zel tuna po US yan na taka hrek atuma Iran oil leina satu ber China chuan US in asom na an hrek na hlo thin thei na US hmalakna pom ve tura an ngen na po an nol fit thla thaka tuna po kan ram dik na hum him tur hian atul angin ke kan penang anti ve mau maya Iran oil lei an phalo ngot hi khovel dan ang chuan athiang bik lova US in a huata wanga Iran a hrek ani poin an ma ni thil nei an ma ni pahni in kara a hrek mai turania ramdangin Iran oil an lei le zel lo khap hi khovel dana thil thiang ani bik lova Iran oil hral chua lei tamber tu China laka US thil ti thei om chun chu USA a China bumrua an la ka tanga chia na satak lo la kha ati thei om chun chu ani maya ma se chu hantingot don se China tel lo hian US a khosa thei to bik tat lo rare earth kan ti leya tanga an lai chua thil poimo rang te hi US yan China atangin ala lui ve miau sia a man na tur thlenga khwa khirna a siam meu chuan US point ativak thei lo ani kha thil kaldan hi a buai chuar tu ni te po in alanga Middle East a hian US mipui za somriat le pathum zetin an rin dan ang hian indona rei tak indona to play thei lo hi akal chu chun zom zel arin om ber to ni